alemlerini yoktan var itişi, barşalarımıza terbiye verişi, bir Allah Subhanahu ve Teala'ga hamd meselelerimiz, maqtav, ulug'lovlarimiz bo'lsa edi. Hamda onun Rasulina Peygamberimizga Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga ko'ngil to'rlarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz bo'lsa edi. Shuningdek Alloh taolo bor, Alloh taolo bir, Allohdan boshqa ma'bud bil haq yo'q. Shunga biz guvohlik berdik, shahodat etildik, la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb aytdik. Elhamdülillah biz musulmonlar. Endi hurmatli jamoat, bugun juma kuni ushbu muborak juma kunida taqdirlanib, musulmonlar yaxshi kiyingan musulmon qardoshlarimga endi Allohning rahmati, Allohning salami, Allohning barakatlari bo'lsa edi. Endi hurmatli jamoat, Ramazon oyiga bek as qolib boradi. Bugun endi alhamdulillah shukr baroat kechasi. Baroat kechasida narsa bo'lgansin. Endi hurmatli jamoat, baroat kechasi u muborak kecha, bu nurli kecha, bu kechada biz ko'proq istig'forlar, ko'proq g'ibodatlar, ko'proq izgiliklar, ko'proq sadaqalar, ko'proq yaxshiliklar ishlarga tegishmiz. Endi hurmatli jamoat, baroat kechasi deymiz, ammo lekin har bir WhatsApp gruplarında bo'lsin, Telegram bo'lsin, bunda telefonlarimizda turli ma'lumotlar keladi. Endi u turli ma'lumotlarni jibaramiz, informatsiyani jibaramiz, bilmaymiz u ma'lumot durustmi, u ma'lumot durust tugilmi. Endi hurmatli jamoat, bir so'z bergan, bugun tovuqni so'ysang Alloh taolo bilan qarini g'afur etadi. Baroat kechasida endi bu kimdir ulab chiqara u ma'lumotlarni hurmatli jamoat hamda endi jibaradi. Hurmatli jamoat, agarda yaxshilik, izgilik kishilarga yetkazasiz kelar ekan, tekshirimiz boshqa. Hazrat bilan o'qitishi bilan bir g'arib bilan tekshirib qaramiz, bu aygada jibarga yorim ekan, narsa ekan bu deb. Endi xafirov istavit bekjingil. Ammo lekin hurmatli jamoat, biz bu aygar bilan kishini adashtirgan bo'ldira olamiz. Shunga ko'ra ma'lumotlar jibarganda ma'lumotlarni qarab jibarga kerak. Ikkinchidan hurmatli jamoat, Ramazonga biz hazırmisiz? Ramazonga ko'p qolmadi. 2 oyda ham Ramazon kelib yetadi. Birinchi tarovihlar, birinchi saharlar, birinchi iftorlar, biz bu Ramazonga hazırlik olib boramizmi? Jonimiz bilan, tanimiz bilan hazırmi? Aytilaki hadis shariflarda kimda kim Ramazonni ko'ngli bilan qarshi olib, Alloh taolo unga g'afur etadi. Ya'ni ko'nglimiz bilan biz qarshi olishga tegishmiz. Ramazonni sog'inishga tegishmiz. Qachon kelasin deb aytishga tegishmiz. Endi hurmatli jamoat, tirishirlar bu Ramazonda o'zlarimizning jonlarimizni, ko'ngillarimizni, tanlarimizni tegizlatirgan. Endi hurmatli jamoat, biz g'ilmlar oldiga hamda endi bir yilda o'zimizga shunday energiya olib tirishga tegishmiz. Endi Ramazonga biz o'zimizga tugul, xotinlarimizga da, bog'larimizga da, ataylarimizga da, tug'anlarimizga hazırlarga tegishmiz. Albatta endi yumshoq, albatta endi o'ng'ayli bo'lgan hazırlik bilan. Aygul kishilar agarda masalan sening bolangga 7 yosh, 8 yosh, hayır vaqtda hayır analar, atalar mecburi itiler Ramazan roza tutarlar. Mecburiler. Bağlarını iti biliriz. Bağlarga Ramazan roza farz tugil. Farz tugil. Şuna göre hurmatli jamoat, fanatizm yumshatib kerak tugil. Anlarsa hayır balalar bizga bulduralar bu ayberdan. Bizga bulduralar. Balalarga ağır. Şuna göre Allah subhanahu wa taala emir ite balik bo'lgandan so'ng Ramazonga farz balik bo'lgani farz. Ammo lekin ilatiga bulduramiz. Şuaybu zaman jamoat hayır Ramazon oyi turida mana shunday imishlar da yeli hayır kishilar aytadilar, Ramazon oyida bir kun tutsang, boshida bir kun tutsang, o'rtasida bir kun tutsang, oxirida bir kun tutsang, endi Ramazon tutgan kun bo'lasin deb aytadilar. Endi bu imishlardan tugul. Endi hurmatli jamoat,
ай башында 10 gün tutsan, ай ортасында 10 gün tutsan, ай ахырында 10 gün tutsan гына Рамазаннан саңалар. Һәм дә кайбер безнең кардәшләребез әйтәләр, кем намаз укымый, ураза тотмасын, уразасы барыбер кабул булмый дигән сүз. Дип әйтәләр инде. Инде хөрмәтле җәмәгать, без Аллаһ Тәгаләнең әмренә каршы килгән булабыз бит. Намаз ул үзенең урынында. Ягъни мусульман кешесе көненә 5 вакыт намаз укырга тиеш. Хатын кыз мул, ират мул, хат мул, яшь мул укырга тиеш. Шулай ук Рамазанда Рамазан айы келді икән, Рамазан укырга тиеш. Яшь мул, хат мул, хатын кыз мул, ират мул укырга тиеш. Ягъни намазны укымый. Ягъни без бу сүзләребез белән кешеләрне биздерәбез. Бәлки ул кеше Рамазанда ураза тотып, Аллаһ Тәгалә аның калбын ачыр да, ул кеше намазга басыр. Шуны буларга кирәк. Инде хөрмәтле җәмәгать, бер апа шалтыраттан менә шулай мин намаз укымыйм дип, әмма ләкин ничә елдан бирле ураза калдырганым юк. Минем улым әйтә, Рамазан уразаның файдасы юк, син намаз укымыйсың дип. Инде хөрмәтле җәмәгать, хәтта син намаз укымасаң да уразаны тот. Аллаһ Тәгаләдән сора, Аллаһ Тәгалә күңелне ачып җибәрә һәм намазга басырсың. Шулай әйтәләр, бу бер сүз түгел, Рамазан кабул булды дигән сүз түгел. Һәрбер урынның, һәрбер гыйбадәтнең үзенең урыны. Кайшында, әгәр дә мәсәлән кеше намаз укымый икән, ураза тотмый, ураза өчен аерым җавап бирәчәк. Намазы өчен аерым җавап бирәчәк. Хаҗы өчен ураза аерым җавап бирәчәк. Шуңа күрә хөрмәтле җәмәгать, biz күпме булдырган хәтлек эшләргә тиешбез. Күпме булдырган хәтлек йомшак дәгъват алып барырга тиешбез. Инде әгәр дә әйтсәк, исеп берсәк, Рамазан ураза тотма, барыбер намазың барыбер кабул булмый дип әйтсәк, кеше диннән бизә. Нәрсә инде ул? Инде хөрмәтле җәмәгать, без шуны аңларга тиешбез. Шулай ук фанатизмга күрсәтергә түгел. Рамазан айында кайбер кешеләр Рамазан тоталар, хәтта ифтарлар кылдылар, сәхәрләр кылдылар, инде ябылган диләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хәдисендә китерелә, бөтен хадис шәрифләр китапларында башындагы хадис иннамал аъмалу бинният. Һәрбер гамәл эш нияткә карата. Әгәр дә син уразаны тотасың икән ябылыр өчен, синең ул ябылган гына була. Әҗер савабы юк. Әгәр син ураза тотасың икән тагын башка ниятең белән. Шуның өчен була, ягъни Рамазаннан китми, уразадан китми. Шуңа күрә без намаз укысак та, изгелек кылсак та, садака бирсәк тә, ураза тотсак та, ниятебез дөрес булырга тиеш. Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен, Аллаһ Тәгаләнең әмрен үтәп, ураза тотам дигән кирәк. Инде ябыгасыңмы, ябыкмыйсыңмы, инде уже синең организмның эше. Шулай итеп, хөрмәтле җәмәгать, тәһәҗҗүд намазлары да шулай ук bir Hazretten kitelelер, Hazret üzerine hatınlarından umakkara iken bir teheccüd namazı kılsın, bir sayıdayken bir hatın kız teheccüd namazı kılsan, bitin matur bula iken, şuna göre teheccüd namazı kılın diyeken. Şimdi hürmet cemaat eğer bitin matur bula diye teheccüd namazı kılsan, şol bitin matur buna bula da iken teheccüd namazının farz sevabı bulmuyor. Şimdi hürmetli cemaat ve şu ayetlerinde hissettirga tiyişmez, şu ayetlerden olurga tiyişmez, hem de indi tırışırga tiyişmez. Bu Ramazan'ı tam da yakışırak ütkərliyə, tam da yakışırak karşı alırlar. Bağlarımız bilen, kadınlarımız bilen, tuğanlarımız bilen iftarlarını ütkərliyə eydiler bir hadis şeriflerde kim nasıl ağzını açtırırsa, iftar kıldırsa, indi şol ağız açtırılan kişinin Ramazanı kibik, uradası kibik əlir savab verirler, ikisine de eze etmez. Allah parazlar, bu kişiye ağız açtırdığın küp mü sevap? Şimdi hürmetli cemaat, ikinci mesele var. Kayıp kişiler yanlışım ayda, mesela akşam türlüsünde Ramazan tutmasından bular, fidye türlüsünde Ramazan tutmasından bular. Hürmetli cemaat yanlışmağız. Fakat şiirlilerle yine, eğer de kişi şiirli iken, kraliçesi yani, buldura almayı, aşamayacak, buldura almayı bağımsız, devasız buldura almayı, o kişiye ne reset itiler? Fidye türlüye. Fidye türlüye, 30 kişinin aşatasın.
Endi hurmatli jamoat, endi bizning sog' salomatlik bo'tirib, roza tutmasak bizga uyat bo'lib deymiz. Shunga ko'ra agarda bor ekan shunday kishi, albatta tabib kishi aytadilar, tabib bo'lsa aytadi, mana sen Ramazon tutmasang tutma, senga bu ziyon solishadi. Yoki biror qarz bo'lsa, u qarzdagi qartaygan bilmaydi. Narsa aşağıdan narsa işgani, qayoqlardan qayerdan u kishilar tutikada unda onun uchun tuğanları fidya to'larlar. Endi hurmatli jamoat, bu Ramazonni inshaalloh 5-may, endi bu limit aytida 5-may bizning inshaalloh birinchi tarovih, albatta 5-may birinchi tarovih, 6-mayda birinchi Ramazon roza kuni roza qilamiz. Hamda bir oy bu roza tutamiz. Endi hurmatli jamoat, Alloh taolo bizlarga bu rozalarni qilishga nasib eylesin. Endi bu rozalarimizda endi bizning qilgan gunohlarimizni Alloh taolo g'afur eylesin. Kimcha g'afur eylab, endi Ramazonning ajr savobini yashirga nasib eylesin. وأقول قولي هذا واستغفر الله غفر لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم والسميع الدعاء.